Noron dia para telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM atus ida.ida MHz. Bem-vindo a programa Haburas Vida Espiritual, episódio 727, hamutuk falihau Padre João Boavida. Maluk doben sira ia Cristo. Ita na reflexão hoje o tema hetan ricusoin lolos ia maromak mesak date. No reflexão dene baseia by Evangelho São Lucas niang capítulo 12, versículo 13 to 21. Evangelho hoje niang apresenta mensagem ida nebe makas no halo ita hano inkleang. Ida nebe makona mania fuang no ambição. Jesus conta mai ita história konaba mane ida nebe parece ia buat tudo. Ricusoin, sucesso, segurança no conforto. No mas que nune ia maromak nia matang nia ema beikida. Razão tambasa. Nia riku ia sasang, mabe kia saída mak importante. Nia fuang na kono nia anrasik, mabe mamu ko maromak. Ek na noi konaba ema riku nebe beik desafio ita atau examina ita nia riku soin lolos iha nebe. Ida ne convida ita atau hateke liu fali riku soin material no sucesso mundo niang no atu buka buat rumah nebe bot liu atu sai riku iha maromak. História ne hahua situação ida nebe parece bem situação ordinário ida. Mane ida hak basic ba Jesus iha ema lubumbot nelet. Odi dehambania mestre. Haruka haunia maung fahai liman rohang hoau. Haruka nina maung atau fahai riku soin honia. Ida hanya sam pedido ida nebe justo. Mabe Jesus harek li anliu. Nia reconhece katak manene nia preocupação lao justiça ka reconciliação. Mabe ganância. Cantém bariku sonho. Do que resolve disputa né? Jesus foi aviso, cuidado ho halo cantém niang, basa emania moris laos consistirate ho riku sonho barak. Depois nia conta ignanoi kita. Laos satu condena riku sonho rasik. Jesus la anti atu ita sai riku. Mabe atu revela perigo atu husik sasansira atu hadau ita ninia fuang. Jesus descreve emari cuida nebe ninia tos fo fuang barak. Hari didiak manene lanau nia la bosok ka komete krimi rumah. Nia riku laos tambania koruptu. Ninia riku soing mai husi servisu nebe honestu no rai nebe bokur. Tir lolos ninia abundancia belesai bensaung ida husi maromak. Mai be problema laos ninia sucesso. Mai be iha ninia resposta ba ninia sucesso ne. Em vez de nia agradece, nia sente ansiedade, nia sente preocupado. Em vez de laran luak, nia sai obsesiva ho akumulação. Nia ni importante lu atu tau riku soing hamutuk halo barak. Nia ba nia an rasik, sai da mak hausei halo. Hau la fating atu rai hau nia aihan sira. Hau se sobo hau nia armazém, hau nia gudang, o di hari ida nebe botliu. No ya neba mak hause rai hau nia trigo ho riku soing hotu. Ne impressionante. Dalahira mak lia fuang hau mosu iha diskursu. Nia mundu haleu nia an rasik. Hau nia ai hori sira, hau nia armazen sira, hau nia sasan sira, hau nia klamar. La iha menciona konaba maromak. La iha hanuin konaba emaselu. La iha sentido agradecimento ka responsabilidade niang. Ninia fuang nakun hori kusoing mabe mamu ko doming. Afuim planea nia projeto bot. Manene fo parabéns ba ninia an rasik. Klamar, o ya sasam barak nebe rai hela batinam barak. Hak matek, hang hemu no hak solok ba. Nia sente seguro, o nia sente amangona, tama nia buat tutu. Mabe iha kalang neba maroma kolea. O beik. Iha kalang ne kedas maromak se fote o ne moris. No sasan sira nebe o prepara ne se sai senian los. Kasasan serne se hela base. Ya instante ida buat tutu muda. Mane nebe hanoin katak nia mak naim ban nia futuro. Descobre katak nia nunca sai naim ban nia moris rasik. Nia rikusoin, nia armazen sira, nia sasan sira. Buat tutu nebe nia ia se ilakong iha momentu ida. Nia planea ona buat tutu excetu eternidade. Nia hanoin kono ban nia solok raini niang. Mabe nia haluha kona bak solok rohan like. Nemak tragedia emariku nebe beik ne niang. Laos katak nia riku.
mabe nia moris hanesang maromak la iha. Ninia rikusoi sai ninia maromak. Ninia sasang sai ninia objektivo. No ninia conforto sai ninia segurança falso. Jesus remata holia fon hirakne. Nunemo sosira nebe halibu rikusoi basirne anrasik mabe lariku iha maromak ninia oing. Atau sai riku ya maromak ninia oing kata kakonu itania fuang laoso sasang mabe hodoming. Ne significa atur reconhece kata buat tutu nebe ita iha ne presenti ida no ita mak administrador det laos naing. Ne significa usa saida mak kita iha tempo, talento, osang oportunidade atu serbi maselub atu hari relação foi maselub no atu fo honra ba maromak. Sairiku ba maromak laos konaba saida mak kita iha. Mabe konaba unsa ita usa buat nebe ita iha. Emak kia kita bele sairiku iha maromak senia mori sofiar gratidão no laran luak. Ema riku ida bele sai kia ba maromak senia moris deit banini anrasik. Riku sain lolos laos sukat husi tanya armazen nia medida. Maibe husi tanya fuang ninia kleang. Maluk do bensira aikna noi kidane pole diretamente ba itane mundo moderno. Ita moris ya kultura ida nebe glorifica acumulação. Sasam barak liutang, sucesso barak liutang, conforto barak liutang. Ema hatetem bebek ma ida katak solok depende ba saida ma kita iha, kaosan hira ma kita hetang. Ita hari itane armazen rasik. Ita nya konta bankaria, itane uma, itane statut sosial, itane karera. No ita ense sira to nakonu. Maskinu ne, ane sang mane iha ekna noik ne, fasil ba ita atau sai laran taridu, la contenti, no sai mamo kia dalang espiritual. Ita ne sociedade, sukat sucesso tuir padrão material niang. Mas Jesus fahanu ma ita katak, moris lolos la consiste iha sasambarak. Ema barak wahin lorong riku ya material, mabe kia espiritual. Riku ya sasang, kia daming. Riku ya conforto, kia compaixão. Riku ya teknologia, kia tempo ba oração, no tempo ba família. Evangelho bolu ita, ba conversão radical ida. Atu moris laos ba iha sasandet, mabe ba finalidade ida. Laos atu halibur, mabe atu partilha. Laos depende ba rikuseng, mabe tau fiarmeting iha maromak. Sairiku iha maromak nia oing, significa moris solaran luak no gratidão. Bahira ita fahe saida mak ita iha. Bahira ita foba emak kiak sira. Tulun sira nebe sira precisa. Fok mamba ema sira nebe terus. Ita investe iha lalehang. Nemak rikusoin sira nebe nunca moho. Rikusoin sira nebe mate labele harau. Jesus lahusu ita. Atau abandona mundo kamorisia miseria nyalarang. Nesong ya odeang. Jesus laos anti amariku. Oni niamos la contente bahira ita morisia miseria nyalarang. Mebe nia convida ita. Ba liberdade fuang yang liberdade ida husi ganância, ka husi kanteng, husi egoísmo, no husi ansiedade. Laran luak liberta ita husi ilusão, katak solok depende ba ita nya rikusoing. Nya hanoring ita atau fiar iha maromak nya providencia, no hetang solok baing hira ita fahe buat nebe ita iha ho ema sira nebe precisa liu. Ema beikriku nia mata der penti mak fahanu ma ita kona moris nia fragilidade. Ita ida lahatene oras kalorong. Ita bele halo plano batina hirak turmai. Mabe futuro ne pertensi deit ba maromak. Idan la significa kata kita tengki moris laho cuidado. Laho matenek. Mabe husu ita atu moris sempre hanoin kata botut nebe ita iya ne temporário deit. Sampol fano ma ita la lori buat ida maiha mundo, no ita labele lori buat ida husi mundo ne. Ita neri kusoi nebe dura, mak saida mak ita investe iha doming. Laran diak nebe ita hatudu, buat diak nebe ita halo, biar nebe ita manteng. Iha moris nia rohan, bahira ita mate, maromak sila husu saida mak ita hari, saida mak ita iha, mabe saida mak ita paheona. Domingo insama kita partila hoitena malok sira no itene fiar la wensa. Malok do bensira mensaje evangelho ohiniane claro no
importante tebes. Moris la consisti ia buat nebe ita iha, mebe se ita iha maromak, ita iha buat hotu. Tamane ita nia viazen nia rohang, bahira ita hamrik ya naina oi, sei la aos ita nia armazen sira, maka sai prova ita nia fieri maromak, mebe buat dia kirak maka ita halo, o buat nebe ita bensang nebe ita simu kusinai maromak. Loron diak bai mihotu, nai maromak raik bensang maem bai mihotu.